Spet sem jaz tukaj, da kupim stvari, da jih tebi ni treba. Tle imam Praep, ProPilot. Kaj je to? To je trikotnik za treniranje. To je v bistvu orodje za treniranje furanja, nekaj tašnega, nekaj podobnega. Vidiš? Tu to postaviš tako in v bistvu potem daš sem notri balanco in treniraš, ne? To je glavna stvar. Orodje. Pobrendirano. Moraš verjeti. In obesek. Navodila. Veš, tako izgleda. Tako izgleda profi. Aha, okej. Aja, to je magnet, si daš od zadaj na telefon. Nice. Magnetek si daš, to je magnetek. Si ga daš od zadaj na telefon. Tako prilepiš gor. In potem se magnetek prime sem. Vidiš? In lahko počneš gor telefon. Zakaj? Ti bom pol pokazal. Evo ga, zmontirano. Gremo probat. Gor imaš 3 pozicije. Če je bila balanca obrnjena in bi bil tako varianta, je najlažja pozicija. Potem imaš to stran, bila varianta tako, to je zdaj, je malo težja pozicija. In potem imaš to stran tukaj, ki je čisto zaobljena. Ta pa kao advanced pozicija in se premika naprej, levo, desno, vse je dosti razumljiva zadeva. Ok, bom probal na tem basic levelu, nivoju, to je ta, ni easy, ampak intermediate. Klinci, ker ne vidiš nič, tako da bomo probali samo par push-upov. Vidimo. Ja, imam čelado gor. Lahko premikaš. Evo, zdaj sem ga naštimo na pro level, ker se fan začne. Počnemo gor. Telefon. Da si direkt. In najboljša opcija po moje, ki je gor, oziroma najboljša fora, ki je tle gor, imaš, delaš sklece lahko in si v bistvu v tej poziciji, zajebani ful. In ti šteje vsakeč, ko se takneš gor, varianta, ko priješ do telefona, tup in greš nazaj, ko pokriješ kamero, ti ga našteje, ne? Huda scena, jaz ne moram jih narediti. Druga fora, imaš ride, kar je najboljša po moje, in imaš potem par nekih trailov, sicer so iz YouTube, tako da po moje si lahko daš tudi svoj trail gor. In v bistvu kao furaš mrzine. Tam še stopnice. Dejansko je fucking zabavno. Gledaš skok, pam! Napol imaš še eno foro, battle s kolegom, ne vem, kakšno je, če imaš kolege. Imaš igrice in imaš Game of Bike in v bistvu si gor, moraš premikati. Se moraš umikati stvarem. Fizda zajebano. Malo drsino. Jaz imam vinil po tleh
in mi kar ne zagrabi na te ta najbolj pro mod, na teh ostalih ni panike. Sam ta je najbolj zabavna, ker lahko dejansko imaš, ko se uživiš notri posnetek, se ne zabavam. Se pravi, sem si kupil to, ni da kje sem dugo. Ko se uživiš v posnetek in če si prav naštemš balanco, imaš dejansko malo feelinga, da furaš. Ja, prav kar hudo, tako ko si notri v stanovanju. Tako da, kaj sem? Tisti, ki se hoče potiti doma in se zajebavati, priporočam, pizda. Imaš še druge barve? Ok. Update. Lahko si daš YouTube gor. In lepo pičiš po A-lineu. Zdaj sem si našteval malo drugače. Še jedno zajebano. Ampak, imaš... Jumping. Leva. Still down. Bolano,